Adia echo and DH. Na dear nso ampa. Dear echo, papa. Dear Connie, a bon contain a quack. Someone shed the echo, mammy. The echo. I was all shit because I know one echo. Na watching so ye da obi bia se what na dwumadi ye chi na wo hwede yeko meeting the Abena Ghana nne ye kɔ the personal interview kra na ansa na ye be hya ase ye be kɔ krom akotie nwum bi ne ye ba wo be hu nipa a wo ba dwumadi de so tinyafukɔ adinyina sutumufwe ye Titi nyakubo adinyina zutumufwe ekwami waye abre ina mimi titi nyakubo ne adinyina zutumufwe ye waye abre ina na diokofo ye ni agese ye nya ye mame Augustina Addison e wo fia gospel musician ma akwa baba de ekoso ye nia na ansa na ye be start no pese wo to gospel nyum ba ko a te se e da e hiti ye da wakoma so enka me ye den enka me ne hwan enka me fahin enka me kasenio senyawe Euratia ukami huda senyame Euratia ukami huda shimi benwu shimi benwu shimi benwu shimi benwu ampa ma didn't talk your gospel musician eduma bebre ni wo wi ase. Oh, mechia etie for the medical can say a yard much idea when you made the mammy. Obia onim Augustina Addison bia me starting me music career no brana misa at the age of 6 years. Enti me nyini na me coach su ye a yard much idea nya me de mammy fi me mo frase. Ana ma to sa besine.
I didn't tell who say Yamma do much a day say what on you. One coso to do home, one go reassing you now fast or better gospel. Bible sitchere abofra no kwan a onfa so na se wonyini a onfiri ho me free fie a eye Christopher fie enu nti me nyini nyina me nyini onyame fie enti baby a ye tete me fie ni de me ye sure say minimum anything than nyame asem enu nti na me choose gospel music a mato abesi sabre wonyum bebre ya worship dear ni inspire we say danya like den danyame yinyame aye said ya wokano a special ministry onyame de emame utie me nyum bebre a nyame adom me wo 13 album now. Wow. But afena me de me volume 14 and 15 me be the anniversary and you beka wasem. But utie me previous albums na volume 1 volume 2 na enye worship. Praises, reggae, high life, but me third album a John Kobia, me John Kobia, wo yesumu. Before I did sa album ne bebano, na me kobo nyame mpaye na nyame mami that special ministry. Into from 1991 up till now, and you bia me de babia ya nyuma. A worship songs. It's say a special ministry and nyame sheda e de mame sabrina na me de non-stop worship ebano ne bi ni bebia nti nyame sheda de sa gift ne mame say me go in that direction said ye be ya ma foforo enipa a omo ye Christopher ni ade a omo ye mre e won paibo mu no wutie nwum na wo say e hye wo ma wa wutumi bompa e bie wa no kratumi ka bibi chenya me se awrade me da wasi ana utumi ka akoma ma bisade nam nyom to no so e de chenya me nti a special ministry a nyame de ma me. How many years no we di won to 2017 nanka 31 years now say 2017 yeah yes me 31 years exactly but last year me started me 30 years ninti I feel 30 years in me to asomedi it 31 years exactly. Yes, yeah you look akwa jenka to abo afo ebe beto adwumade ni. Hello, your friend is of Mami na Hayford. Me yen century me say ye actress and then you ma hodo pii ekeka ho and na madwumade nti mapo me den ho hia me papa na se ban mapo me den ho dia eno ane Jefax mixture. Bonje Jefax mixture nti minisisi yare bia eye so flexible baby a wo beto afa bia mitimi gina pabo atenten so just say Jefax mama your best mu ankasa mini abema ebema ho so wa ye be mama pa senti ameji Jefax mixture tumpre kopani say eduro no ho te ye de afa abafu nimde kwan so eni fidie wonwosuom na aye ne frinchem kroje ye no nti mayeresa de eno ane Jefax mixture edrei wo benya bi wo drugstore eni herbal store bi ebe ho na momitie enye ma penfo oba a o ma akwala nofo ana akwala a onyanya emfie dumienu Jefax mixture pa. Do you really want to live forever? Ya kamfo tomato mama manfo saa ma obi obato saa se wotwa woni kura twa wonsa nifa edan yegu ha nyina ye tomato mfo ne tomato nkrofo a omo asisi omo dan a obi emi so obohwe wam ko baby pa ena yabo no bra tomato to asasi ya every tomato real estate and construction for na hold no longer the same bia and so broadcasting kaso fako kaso papas kaso labi any miamia hudro bebre tomato real estate and sasi papa fee can turn the pavement to white sand. Ya kakwa jenkrato aba afi no hwedwumade din de duoko mi anti dwom din de Abena Ghana and the gospel musician kase pa ye nfiaye ye mame ye bibia
Mrs. Augustina Addison. Yeah, because we are the sponsors of us say nyeba. Nka benti me fa program e Emma TV so ma wa wuti fie so do for when you be share. You can say G-Fast Mixture or si papa pa the G-Fast Herbal Mixture for us. Order for so pese o ba no ba so no de na woni ma mesrew enko ne nam mfikyire bia nkofa no me bia nto ne wo ma so mesrew. Konum G-Fast Herbal Mixture. Na wo be wo ba awoba afeso Tomandom Real Estate and Construction na bibibia ebeye okay o Tomandom ton sasepa ma enti new one ne ba na tisese dia otoye ya new one dia no de crash me old albums nyina na capella bako. Wow, yes, cuz the music is so konkron beni means nada na tutu mana Mama, sum konkron, beso me sada na eni mina tu metuni nyina. Enti me malanche no. Na we no kra nyasem ketwa. Wa otifi o se lanche de. Ma says somensa. Hold my hands. Somensa. Na ma da be na ye lanche no. Yeah, lunch no 26 February. Oh, Bosumi ya mu 26. Kosiada. Ewia no miensa. Ewo Asanwase Church of Pentecost. That say na watwe miensa e ka week we twam ane na watwe miensa so. Pepe. Na ade no e ba so program na e ba so kama. Ma ade na e hye wo nkonan ma otime to nwom sa. Wo ba mu music industry. No ni nyame hunkonkron. Bible say Yesu kono say me di ochiginafo bi be mamu no no beboa mo obeya mo kakaifo eno nti na me ka say 30 years susun konkron onso yensa 31 years susun konkron onso yensa na oni yen enante se onni hunkonkron nante a oja wo ma bibia wo ya eye nyame adwuma no utumi ye na uye ni yi ya nte hunkonkron ena boa me. Position ben over music, Ghana music industry as a gospel musicians. Positions ne dear dos. Canning in Ghana Music Rights Organization. Your friend Gamro. A TV for Cramodi Yeka. Your friend pay before play. Me a board member. Yeah, 13 board members. Nyamiado meka board members no. And na uba Ghana Producers Association a friend Gapi. And so me a financial secretary. Gapi. And na uba Composers Association. And so me a financial secretary sa. And now me vow for Ashanti Regional Music Chair. Na bom say na me say nyame sunti nyame odo start here na nyame na do bewi ma we are straight and now you straightforward person we bia me ani me enu nyina chirim yen chira straight na wi na straightforward no straight ni ye say obaya ana udini ye den abena yen ko ha yekoye den mami hu ni ayekoye ansa na medi wachi okwa kokuma ni ndi wachi sa ena straightforward so se me fa mawa me de be mawa nti obia woni mo Augustina Addison bia nim sansa mi no akande eye me trademark nsam mi no eye ni trademark e baka kwa jinkrato etwa so e be beto adwumade ni so. Hello, your friend is of Mami na Hayford. Me yen century me say actress and then you ma who do pee keka ho and na madwuma dinti ma po me den ho hia me papa na se ban ma po me den ho dia eno ane G-Fast Mixture bonje G-Fast Mixture nti me ni sisi yare bia eye so flexible baby a wo beto afa bia mitimi jina papa tenten so just say G-Fast mama your best mu ankasa me nia be ma
ebema wo so wa ye be mama pa senti a meji jifas mixture tum preko pene se eduro no ho te ye de afa abefu nimde kwan so eni fidie won suom na aye ne frinchem kroje ye no nti mayeresa de enu wane jifas mixture eduro yi wo benya bi wo drugstore eni herbal store bi ebe ho na momitie enye ma pemfo oba a ma akwala nofo ana akwala a onyanya emfie dumienu jifas mixture pa pa pa. Do you really want to live forever? Ya kamfo tomato mama manfo saa ma obi obato asase sese wo twa woni kura twa won sani fa edan yegu ha nyina ye tomato mfo ne toma nkrofo a omo asisi omo adan ya obi emi so obohwe wa mko ba bi pa ena ya bono bra tomato to asase ya every tomato real estate and construction for na hold no longer the same bia ensa so broadcasting kaso fako kaso papas kaso labi eni miamia hudro bebre tomato real estate ensa si papa fi Can turn the pavement into white sand. Ya kwa jenkratfo aba afino hajumadi din de dio komi anti dwom din di Abena Ghana ene ye maami a yenya ne fia gospel musician panyi pa time auto nyo no kraba na odi 31 years anniversary echichi afino ka binu benya 0%. Negative wesan kra deka cause ne benwo nyame ehira na agene tata ne se ne obedi anniversary order 4 wash and misrew 26th of February obechire venue no mama ye nyina ye nkɔ ne ye nkɔ bua ye maame watena bibia enkoso ma 5 words ben no wetin dey describe one say niam say enum how wetin dey describe say odu be kire say Augustina say nenti dey di kan ye sincere what ya di kan kam you know that straightforward straight sincere discipline self-control 5 ni nyina mood ma beti match stress otwi straight straight ni ye say o ka say ade nye pepe ena straight no eye baako ena 3 sincere no ka nokre die eye ubekumi kra dia tia neti na dia so 9 eye yangi can beba ya can straight ya can straightforward ya can sincere self-control chase ya jumai ya ko ba bia ejuma no ede niema bebre na ebreye but unhu say ye nkrofo no anase me madwuma no mu ade ye no udu ba bia mepewei na wo ye niema bebre but me ba bia sensuo na ade be mame a enye ma me kra me hye me ho na mafa because bia 5 minutes 10 minutes pe na medi wo na me ko abrabo pasabasa dabi okay nyame na wo ne nante na wo to no ho nwom no esese wa abrabo no ne nyame asem na wo ka no move enti want me and show ho so a eniema ensese wo ye no obe free ho no na wagu ho anim ase ti eno so yade ba ko a in ministry ni ma bɔ me ho modern se baby bia medu no mehye me ho so enya abrabɔ nko abufuo niema basa menye ena last one no ye yaka straight no credie honest ununua obi invite to program untumi mba o se family wa wunim se untumi mba na media se memba meba inti enuma uhunu se nipa na woni no deal no ne yes no na fe discipline this okay discipline se untumi entoto niema ye bibia basa debi abeka achiri untumi ne menante untumi ne mentena nti obia o hwa woni mo Augustina Addison de ye keke nyina nya ade foforo masa nipa no ma program 26 ehifa ne ye da nyomo no ye bie so ntoma asori ben ana venu ben kra ne de ye program so obi hwe no say okotaye maami echi a
obetim akọ ma bibia ye kama yeah program no Asanwase Church of Pentecost awia no miensa na ye program Asanwase Church of Pentecost wo de odu Asanwase Roman asori dan wo so hwe Pentecost obia be kire enya yira kwan ma asembe no be ka kire ye nua bi ye maame bi otifia owo saa aniswade hunu ne se wo beto nwom a eye gospel asembe no be ka e de ato na koma so nkran ben the medical can say wo pese wo enter into gospel music industry enema mienu ene se wo de ti wani so se wo hunu se adwuma na pese obeye no eye ofre meka se eye ofra eye calling enye se uye bi nti na me so me pese mbeye bi da bia na metumi aye nti na me beye hunu hu se adwuma na wo pese wo koye no eye ofre ampa wo adoma chede na wo betumi aye na ntoso mienu asuasua me pese me yes Augustina Addison untumi nyes Augustina Addison enti ye nia onyame afre wo se wo ba beye no enu no onyame de wo be starte na odu waduru ba bi onu anyame ofre wo no opese odudu na face so be bro ho ase especially gospel musician asori bia wo yetete wo free mu no tna asori ni mu na bo asori na brabo se di asori ni ye na ade no tna mu na fa ho hyem na empanifu a omoda ho ano no bible say nhyira wo pani anum omo be hyira wo na ba bia obeduru no onyame ebe hye na nuonyam nyame be hye na nuonyam ampa ma o bi apese o chia no mpanyimfo bi apese o di aseda efa dwuma de Yesu ede ma ba bia be wo bia ayo aseda de medika de ma onyankopon Ebeneza ba bia o de mi abeduni enye nipa nyina na enya ne sa ye start enwum toyi bebre abetwem eko onyame ni mi ene me ministry adi ni ye papa me pese me da dotina music ase eya omo na omakura mia so many years ababedru sabri me mesa fasa kwan susu ada masori ye Church of Pentecost ye chairman ni asofo meni o maye adwuma bebre mitumi me bo mudin me da obibia ase masori a me wo mankasa ye PIWC me da me sofo obo bi ni masori mpanifo asori manyina me da wase o maso me ministry mu eni Asanwase Pentecost ho na yetete me ho na me start me Sunday school enu nti na anniversary ni me di ko fie no ho so me da o mase papa eni program yi omo a o maso masene TV stations radio stations me to me bo mu nyina din eni me sponsors a mo kura me mu you fresh sponsors no betu apa you o da sponsors nyina sama betu apa you me da mu nyina me da mu nyina wase nyame ya duma ye wie lunch na ye beba na no payo na sem hona payo sabri we de enye payo asem na mum ye wie na nyum ne ba bonte no na payo ba de da mo se ne ye agi payo my da se o ba adwuma de me da me kunu so ase se da na se papa na kwa me ya me shira da was kawa beti ma ba program is o se uyi achede ba ko fefefe wa ha sei tu ya no de amam oh okay uta bi ma ware ana achede ni bi etofin tu hu tofin na de ahwe no asemedia kansi o ti se wo ye ba ana so ye be ma she camera im ne ka kire wo kunu ana se wo yire se medo I love you nana I love you ampa ma ye wa chede bi a ye di emma djuma di so wa chede ni fridi e kofo kala reset se ye da se o ba djuma di me da se papa afei ansa na wo be kono di okofo de wo ye magana ye ni so pa anti ye ana for being on the show nyame ensure wow God bless you too. Amen. That's it, Papa. Nyame shraw. That's it.
nyame hira wampa nyame hira obi bia wotena se hwe program mi yewe afa ye guest ayenya ni Mrs Augustina Addison nyame hira mi crewfo nyina adofo nyina Ghana fo wiase afanem de bia nka se program he wanya hwansro ko YouTube okọ Abena Ghana TV channel no bopaniama bebre se ye movies dia no person hwe obenya hwe miguswa eda me sponsors for asia mobo majuma die eye possible eba so na watch bia me the G-Force Herbal Mixture si papa to Mandom Real Estate and Constructions order for number bigo TV na nim se wo hwe program no person obaso eba sponsor wo fra na se wo ne ye ekasa chat ya yeso ye beba waso e na bibia aye kama dia me kan se ma se nwom na eba ne se somensa everybody so bibia ansase na be ya ye behu nyame animonyam me da wase Diego, Bidi Metina Ube Hunu Diego. I had them matreme gem, demiti many mehuna meka, Abena Ghana, matreme gem, demiti masubatina meka. You will come, Diego, Bidi Metina Ube Hunu Diego. I had them matreme gem, demiti many mehuna meka, Abena Ghana, matreme gem, demiti masubatina meka. You will come, Yentia.